Sumatera Utara. Nomor 2, Kapten Rafiq Manjai. Nomor 3, Muhammad Iksan. Nomor 4, Imam Ramadan. Nomor 5, Boy Arnes. Nomor 6, Nanang Tri. Nomor 7, Angga Pranata. Nomor 8, Muhammad Iqbal. Nomor 9, Rudianto. Nomor 10, Andi Hendra Aziz. Nomor 11, Sultan Harahap. Nomor 12, Dandi Al-Habib. Nomor 1, Libero Suwati. Pelatih Yuliandi Yursa. Asisten pelatih Budianto. Berikutnya, kami perkenalkan tim Provinsi Aceh. Nomor 2, Rigi Suprianto. Nomor 3, Ali Mugajasya. Nomor 4, Edi Cahyadi. Nomor 5, Wahyudi. Nomor 6, Salda Kamal. Nomor 7, Kapten Irfan Munandar. Nomor 8, Fajriyadi. Nomor 9, Basir. Nomor 10, Akmaluddin. Nomor 11, Hafiz Muskila. Nomor 12, Muhammad Juliansyah. Nomor 1, Libero Mulyadi. Pelatih Zulmahdi. Asisten pelatih M. Udin.
5, Boy Arnes. Nomor 7, Angga Pranata. Nomor 8, Muhammad Iqbal. Nomor 11, Sultan Harahap. Nomor 12, Dandi Al-Habib. Nomor 1, Libero Suwadi. Didampingi pelatih Yuliandi Yursa. Berikutnya, tim Aceh menurunkan pemain sebagai berikut. Nomor 2, Riki Suprianto. Nomor 6, Salda Kamal. Nomor 7, Kapten Irfan Munandar. Nomor 9, Basir. Nomor 10, Akmaluddin.